Hari inkuru zidasanzwe zisekeje udashobora kwizera uburyo zabayeho, ikindi kandi ukaba udashobora kumva uburyo ibinyamakuru bitandukanye benshi bafata ko bikomeye byazitangaje. Izo nizo tugiye kureba. Nta gutindiye, reka turebe zigera ku 8. Iyi ni JT Info, ikaze ndi Jean de Dieu Tumukunde. Kadore ku nkuru y'isake yo muri Nigeria yatsinzwe urubanza. Ni inkuru yanditswe mu binyamakuru by'imbere mu gihugu n'ibindi mpuzamahanga nka BBC. Kwa kabiri tariki 4 ukwezi kwa 4 2023, urukiko rwo muri Nigeria rwategetse ko isake bagwa ku wa gatanu tariki 7 ukwezi kwa 4 uwo mwaka nyine, nyuma y'uko abaturanyi batanze ikirego ko basakuriza. Urubuga Premium Times rwatangaje ko urukiko rwo mu mujyi wa Kano mu majyaruguru y'igihugu rwatangaje ko iyo sake bangamiye abaturanyi nayo kubera kubika kwayo kwa buri kanya. Abaturanyi babiri bavuze ko bibabuza gusinzira. Yusuf Mohamed, umwe mu baturanyi nayo, yabwiye urukiko ko kubika kwayo butaruhuka ari uguhonyora uburenganzira bwe bwo gusinzira mu ituze. Isiaku Shuaibu yabwiye urukiko ko yaguze iyo sake yiteganyiriza kuyirya ku wa gatanu mutagatifu, asaba ko urukiko rwamwihanganira kugeza kuri uwo munsi mutagatifu ku bakristu, akazaba ari bwayibagira umuryango we. Icyo gihe ari ku wa kabiri, umucamanza waburanishije urubanza Harima Wali yemeye ubwo busabe, ariko amwihanangiriza ko agomba kuyibuza kugendagenda muri ako gace no kubangamira abahatuye, nk'uko bitangazwa n'urubuga rw'amakuru Daily Trust. Anategekwa kuzayibaga ku wa gatanu mutagatifu nk'uko yabisezeranyije. Mwanya wa kabiri, hari inkuru y'ingamiya 40 zakuwe mu marushanwa y'ubwiza kubera ibisa no kwibagisha. Mu kwezi kwa 12 2021, mu gihe cy'amarushanwa yiswe King Abdulaziz Camel Festival, ubuyobozi bwa Arabia Saudite bwakuye mu irushanwa ingamiya zigera kuri 40 nyuma yo gusanga zarahinduriwe isura hifashishijwe imiti nka Botox n'indi miti isanzwe ikoreshwa n'abantu bifuza ubwiza butari karemano. Izi ni za nshinge bamwe biteza kugira ngo bagire nk'iminwa minini. Muri iri serukiramuco ribera mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Riyadh, aborozi bahatanisha ingamiya zabo bashaka kugabana amafaranga y'ibihembo agera kuri miliyoni 66 z'amadolari y'Amerika. Abagize akanama nkemurampaka muri iri rushanwa bapima ubwiza bw'ingamiya hashingiwe ku bintu bitandukanye nk'imiterere y'umutwe, ijosi, igihagararo no kuvuga ku mutwe w'inyuma, uko yambaye no kuvuga imyambaro yihariye n'uburyo ihagarara. Kugira ngo bongere ubwiza bw'ingamiya zabo, bamwe mu borozi bakoreshaga amayeri atemewe arimo gukurura iminwa n'amazuru, gutera ingamiya imisemburo yongera imikaya, gutera Botox kugira ngo ingingo zimwe zigaragare neza, ndetse no gukoresha utwuma dufata umubiri bigamije kuwubyimbisha. Neza bya bindi bikorwa hanini n'abakobwa bifuza gusa bitandukanye nuko bavutse. Ibi rero nibyo byatumye ubuyobozi bwa Arabia Saudite bwirukana mu irushanwa ingamiya zirenga 40. Indi nkuru ya gatatu ni y'inzoka yari amafaranga. Mu ntangiriro za 2018 muri Nigeria havuzwe inkuru idasanzwe yateye benshi kumirwa no guseka icyarimwe, ibya politiki cyangwa ubukungu bihinduka urwenya. Ubundi mbere yo kwiga muri kaminuza muri kino gihugu hari ibizamini bikorwa kugira ngo babanze basuzume ubumenyi bw'abanyeshuri. Uko byagenze rero, umukozi ushinzwe kugurisha amakarita yemerera abantu gukora ibyo bizamini byo kwinjira muri kaminuza bizwi nka JAMB yatangaje ko amafaranga angana na miliyoni 36 z'amanayira, asaga 24 by'amadolari y'Amerika, angana na miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda yaburiwe irengero nyuma y'uko inzoka yariye. Yavuze ko iyo nzoka yinjiye mu biro ikerekezaho amafaranga yarabitse maze ikayamira ikayatwara. Ni inkuru benshi babanje kumva nk'urwenya cyangwa se filime ya Nollywood, na cyane ko Nigeria yateye imbere mu bijyanye na sinema. Ibi byatangaje isi yose, by'umwihariko abanyanigeria bakunze kugira ubuhanga bwo guhindura ibintu urwenya. Muri ako kanya imbuga nkoranyambaga zuzuye amafoto, amashusho n'imigani irimo gutebya ku nzoka yariye amafaranga. Hasohotse imvugo z'ama hashtag nka Snakegate ndetse n'urwego rurwanya ruswa EFCC rusohora ku mbuga nkoranyambaga ifoto y'inzoka iri muri gereza. Abaturage benshi bifashishije iyi nkuru kugaragaza uko ruswa ifite isura idasanzwe, ndetse banagaragaza gusekana akababaro bavuga ko ubuyobozi budakurikiza amahame y'imicungire y'imari. Nyuma y'iperereza ryimbitse habuze n'akanunu k'inzoka, aho yaba yaranyuze naho yaba yararengeye irabura burundu, ahubwo haboneka ibimenyetso by'ubujura n'ikoreshwa nabi ry'amafaranga. Uwo mukozi yarahagaritswe gusa bisiga inkuru yo guhanga udushya mu kubeshya. Indi nkuru ya kane, vanga mu kwezi kwa 4 uyu mwaka wa 2025, hari umugabo watoraguye arenga miliyoni 100 uyashyize amafaranga y'u Rwanda. Byamugendekeye bite? Mu mujyi wa Bela mu ntara ya Limpopo muri Afrika y'Epfo, hari umugabo uherutse kugaragaza umunyangamugayo budasanzwe nyuma yo gusubiza amafaranga menshi cyane yari yatoraguye mu kimoteri, aho amafaranga angana na miliyoni 2 z'amarandi ya Afrika y'Epfo, abarwa mu yarenga miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mugabo usanzwe akora akazi ko kwita ku busitani yasanze ayo mafaranga apfundikiye neza mu isanduku y'imyanda iri hafi y'inzu y'ubucuruzi ya Shoprite.
akimara gusingira aya mafaranga ntiyatindana, ahubwo yahise yajyana kuri sitasiyo ya polisi avuga ko ataraye kandi ashaka asubizwa nyirayo. Polisi yaje kubona uwataye ayo mafaranga maze barayamusubiza, gusa mu guhemba uyu mugabo bamuhaye ikarita yo guhahisha iriho 37,000 gusa, uyashyize amafaranga y'u Rwanda, ibintu bitavuzweho rumwe mu baturage. Hari abamushimye cyane bavuga yuko ari urugero rwiza rw'ubunyangamugayo n'indangagaciro zikwiye kuranga buri muntu. Bati ni intwari siko buri wese yabigenza atyo, cyane cyane umuntu ukennye. Ariko hari n'abandi batabibonyemo ubutwari, ahubwo bakavuga ko uyu mugabo yahushije amahirwe y'ubuzima. Bati Imana yaramwihereye amafaranga yo kumuvana mu bukene arayasubiza, ni ikigwari. Indi nkuru ya gatanu ni inkuru y'urubanza rw'isake yitwa Maurice. Ni indi nkuru yitangaje cyane kurenza yandi twabonye bwa mbere. Tariki ya 4 ukwezi kwa 7/2019 nibwo isake Maurice yajyanywe mu rukiko rwo mu Bufaransa n'abashesha kanguhe bayishinja kubasakuriza. Abarezi iyo sake Jean-Louis Biro na Joel Adrien bari batsinze yo kuruhukiramo ku kirwa cya Oreron ku mwaro w'inyanja ya Atlantique hashize imyaka 15 yenziza guhinduka yo kubamo bageze mu zabukuru. Gusa mu iburanisha abunganizi be mu mategeko bavuze ko icyo kirego kiri mu bucucu kubera ko kuba isake zibika ari kimwe mu bikubiye mu buzima bw'igihugu. Uru rubanza rurimo isake rwatumye hatangizwa inyandiko ku rubuga rwa internet yiswe Save Maurice cyangwa se Rwanda kuri Maurice, yashyizweho imikono n'abantu 140 yo gushyigikira iyo sake. Hari ibicuruzwa birimo nk'imipira byakozwe mu kwifatanya nayo mu rubanza, ndetse yoherezwa n'abantu batandukanye amabaruwa yo kuyishyigikira avuye mu bihugu bitandukanye ku isi birimo na Amerika, nk'uko bitangazwa n'ibiro ntamakuru by'Abongereza Reuters. Ahangaha mu kwezi kwa 7, reka twihute tujye mu kwezi kwa 9 kuko nibwo irangiza ry'urwo rubanza ryabaye. Yari inkuru nziza ku isake yari imaze kuba icyamamare. Nyuma y'amezi 2, tariki 5 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2019, urukiko rwo mu Bufaransa rwanzuye ko umuntu utunze isake wari warinubiwe n'abaturanyi kubera kubika kwayo mu rukerera, bavuga ko ibasakuriza icyo kirego nta shingiro gifite. Nyiri isake witwa Colin Fesso yasabwe n'ibyishimo bw'urukiko rwatangazaga uwo mwanzuro w'urubanza. Ibiro ntamakuru by'Abafaransa AFP byasubiyemo amagambo ye agira ati n'intsinzi kuri buri wese wahuye n'ikibazo nk'icyanjye, nizeye ko ibi bizaba isomo kuri buri wese. BBC yanditse ko iyo sake yiza kuba yaratsinzwe urubanza, uyu nyirayo Madame Fesso wari umaze imyaka 35 atuye kuri kiriya kirwa, byari kumusaba kwimuka cyangwa se agashaka uburyo bwo kujya acishikesha iyi sake ye. Urukiko rwategetse ko ahabwa impozamarira ingana n'amayero 1,000, arenga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda, ayihawe nabo ngabo bari baramureze nk'uko umwunganizi wo mu mategeko yabivuze. Christophe Sel, umuyobozi w'akarere karimo n'iki cyaro Madame Fesso atuyemo, yabwiye ibiro ntamakuru by'Abafaransa AFP ati uku nukutihanganirana bikabije, ugomba kubahiriza imigenzo yabusanze. Amakuru wakwita y'incamugongo nyuma y'umwaka byarangiye 2020 mu kwezi kwa 6 bitangaje ko isake yapfuye ku myaka 6. Amakuru avuga ko iyo sake yari yarapfuye mu kwezi kwari gushize kwa 5, ariko nyirayo yatinda gutangaza iyo nkuru. Gusa nyirayo yaguze indi ayita gutyo, ati nayibika neza nka Maurice ariko ntiyayisimbura. Hari inkuru y'umugabo washatse gukwepa urukingo rwa COVID-19 ajya kurwiteza ku kuboko kutarukwe. Ni inkuru yanditswe na The Guardian, ibiro ntamakuru by'Abafaransa AFP n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Mu kwezi kwa 12 2021, umugabo w'Umutaliyani ahitwa Turin yashatse gukwepa urukingo rwa COVID-19 ajya kurwiteza yambaye ukuboko yaguze kutarukwe. Ni ukuboko gukoze muri silicone, ushobora kuba kwaramuhenze kuko muri Amazon kugura amayero 488 angana n'ibihumbi 780 by'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma yo kurangiza ibisabwa birimo no gusinya impapuro z'ubwumvikane imbere ya muganga, uyu mugabo w'imyaka 50 yaricaye maze azamura ishati yiteguye guterwa urukingo. Ubwa mbere wagomba kumutera urukingo ntiyari yabonye ko hari kidasanzwe kuko uko kuboko kwa silicone kwasaga n'uruhu nyarwo. Akirwegera akarukoraho, uwo mukozi w'ubuzima yasabye uwo mugabo gukuramo ishati, umugambi we uburapfuye. Igitangaje bukeye bwaho baje gutangaza ko wa wundi yari muganga w'amenyo Dr Guido Russo ajyanwa mu nkiko, atangaza ko ari ukutemera urukingo ku giti cye kuko yafashe inkingo zuzuye akiri umwana zirimo n'urwa tetanus. Icyo gihe yategetswe gukingirwa urukingo rwa COVID-19 ku gahato, anasibwa ku rutonde rw'abaganga bemewe na leta b'amenyo. Mu mwaka wa 7 hari inkuru y'igaruka rya Vuvuzela mu marushanwa ya dart i Nairobi. Mu kwezi kwa 3 2024 i Nairobi muri Kenya habereye irushanwa rikomeye rya darts, umukino wo kurasa imyambi. Ryari rigamije kuzamura urwego rw'uyu mukino muri Afurika. Ni umukino umenyerewe mu Burayi cyane cyane mu Bwongereza.
cyari igihe cyo gukina no kwiyerekana, ariko byaje guhinduka ibirori mu buryo butunguranye ubwo umukinnyi wa Kenya yatsindaga maze kubera ibyishimo atangira kuvuga vuvuzera. Reka maze nkubwire ko vuvuzera ikoreshwa n'abafana hano muri Afurika gusa. Ntiwabona amakipe yo ku mugabane w'Uburayi nka Arsenal, Manchester City, Manchester United n'andi atandukanye akina maze hakavuzwa vuvuzera. Ibi babifata nk'urusaku ruteza akavuyo. Iyi vuvuzera kandi yamamaye cyane ubwo yatezaga urusaku rwatumye igikombe cy'isi cya 2010 muri Afurika y'Epfo kizahora kibukwa iteka. Reka tugaruke muri uyu mukino wo gutera imyambi wabereye muri Kenya. Ni umukino ugomba kurangwa no gutuza ugakurikira, hakazamo no gufana ariko bitarengereye. Icyaje gutangaza nuko umunyakenya akimara gutsinda hahise hatangira kuvuga vuvuzera. Iyo vuvuzera yatunguye abari bitabiriye bose, yaba bakinaga, abarebaga ndetse n'abanyamakuru. Bamwe bakavuga ko bari bayikumbuye, bayiherukaga mu gikombe cy'isi cya 2010 muri Afurika y'Epfo, abandi bakabona ari urusaku rubangamira uwo mukino. Video y'iyo saha yahise icicikana ku mbuga nkoranyambaga, abantu batangira kuvuga bati vuvuzera yazutse, abandi bati n'ibirushanwa rya darts rivugiramo vuvuzera n'umukino nyafurika rwose. Uwo mukino wari watsinze we yabyakiriye neza ati niwo munsi ntazibagirwa, vuvuzera yatumye nsusuruka. Abategura irushanwa nabo bavuze mu buryo butebye bagira bati nubwo tutamenyereye vuvuzera bizatuma tutazibagirwa uyu mukino. Ibi byerekanye ko Afurika ishobora kuzana udushya no mu mikino isanzwe ifatwa nk'iya bucece igahinduka urusobe rw'ibyishimo, amajwi n'umuco. Ku mwanya wa 8 hari inzoka yo mu bwiherero. Mu kwezi kwa Mata cyangwa se kwezi kwa 4 2024, umushyitsi wari uri kurara muri lodge ihenze mu ntara ya Western Cape muri Afurika y'Epfo yenda gufatwa n'umutima ubwo yageraga mu bwiherero amaze gufungura toilette. Handi bicara asangamo Cape Cobra, inzoka ku isi hose zanditse amateka yo kugira ubumara bukabije. Abakozi b'iyo lodge bahise bahamagara abahanga mu gufata inzoka, ariko ntibyari byoroshye kuko byasabye isaha kuko yari yihishe mu miyoboro y'amazi ya toilette. Bayifata uko basenya igice cyayo kugira ngo bayikuremo itabateje akaga. Amahirwe nuko nta muntu wakomeretse cyangwa ngo imurume. Nyuma yaho iyo lodge yaje gusohora itangazo rihumuriza abantu ko icyo kibazo cyakemutse kandi ingamba nshya zo kwirinda zashyizweho. Ni inkuru yamenyekanye ku mbuga z'amakuru zaho muri Afurika y'Epfo ndetse inagera mu mahanga. Ni nanga nsubikiye komeza ukurikira ibiganiro bya JT Info. Kanda subscribe niba utarigeze ubikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye by'ubutaha bizajye bikugereraho igihe. Wari kumwe nanjye Jean de Dieu Tumukunde. Ndagushimiye cyane.